Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Poljokluba. U današnjem videu imate priliku da vidite jednu sejalicu, a u pitanju je Sky, odnosno sulki koji je postao Sky. Snimili smo je na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i danas ćete čuti njene tehničke karakteristike i cenu. Ali pre nego što krenemo sa prezentacijom, ja bih vas sve zamolio koji do sada niste zapratili da zapratite naš kanal, jer nama vaša podrška puno znači i tako ćete pokazati da cijenite i poštujete naš trud i rad. Naravno, lajkujte ovaj video ukoliko vam se on svidi. Pa polako da krenemo. Svako od vas koji je ima ovu sulki ili Sky sejalicu ili ukoliko neko od vaših kolega ima ovu sejalicu, ja bih vas zamolio da ostavite u komentaru kako se ona pokazala u radu, da li je dobra, da li ne, da li ima neke skrivene mane, koliko je platio tu sejalicu i tako dalje. Znači budite kolegijalni, ostavite svoj komentar, mišljenje o ovoj sejalici i pomozite ostalim kolegama poljoprivrednicima koji bi možda da pazare sejalicu pa da i ovoj imaju što više korisnih informacija. Kao što smo na početku rekli, ovo je sulki sejalica koja se sada naziva SKI. I ovaj Trimline P30 ima radnu širinu od 3 metra. Kapacitet rezervoara za zrno je 450 litara, a može da dođe i kao opcija od 700 litara. Visina sejalice je 1250 mm, dok su njene dimenzije 48 puta 225 cm. Ona može da se 21 ili 25 redi, ukoliko se 21 širina redova je 14,2 cm, ukoliko se 25 redi, onda je širina reda 12 cm. Težina ove sejalice je 550 kg u standardnoj varijanti. Pritisak po disku je od 3 do 30 kg. Tu su naravno i nagazni točkovi iza svakog diska i hidraulični markeri. A već smo rekli da je to nekada bio sulki, a da sada je ski ili Sky, kako god se već čita. Ukoliko vi znate, ostavite ovdje u komentaru. Što se tiče cijene, prodavac neće da govori cenu preko telefona, tako da smo ostali uskraćeni za to. A vi ukoliko znate cenu, molim vas ostavite to i u komentaru kako bi je možda nekad mogli uporediti sa nekom drugom sejalicom. Ali i da se zna, ukoliko nekom drugom budu htjeli da prodaju sejalicu istu ovu za skuplje ili veće pare, pa da on ima čovjek da pročita ovdje u komentarima koliko košta ova sejalica, odnosno koliko ste vi ili neko od vaših kolega platili. Eto da se pokuša da se izbjegne neka malverzacija sa cenom. Naravno, ukoliko vi znate i posjedujete još neke informacije o ovoj sejalici, ostavite to ovdje u komentaru, jer sve je moguće da smo napravili neki lapsus ili da smo pogrešili sa nekim specifikacijama. I za sam kraj, ukoliko vam se ovaj video svideo, lajkujte ga i zapratite kanal Poljokluba, jer tako pokazujete da cijenite naš trud i rad ovdje na kanalu. Toliko od nas u ovom videu, do sljedećeg videa želimo vam svako dobro i srećan rad.